je to, moj Spasiću, za poker treba biti i rođen. Nije svačijeg posla, zna sve će da šta. Ne, tu igru ne može svako da igra. Uzet ću ja tu seljačku evropsku varalicu kad tad. Halo. Ma koji bude dio, bit se Boga lazbiti, jel tako taj solcicu? Brile, ostavi djete i dođi da jedeš. Neće, plakat će taj solcicu. Brile, samo da ja još jednom 2 put založim, pa ću ga ja uzeti da ti je večera. Lica, pa ćemo njega presvućemo mi njega sad. Drži dijete, ba. Drži dijete, ba. Isplati mi dijete, Brile! Što tu radiš? Svi što tu radiš? Pa sve smo se pokvario. Nakumani, sve smo se pokvario. Pa dobro, što ima, gdje samo da ga ovdje ono malo, jel... Klokane, ajde završi s ljudima i dođi kod mene u kancelariju. Dobro. Odmah. Dobro, odmah. Što će ovaj papak ovdje? To mi je gazda. On ti gazda. Advokat Spasić gazda. I on ne da da mi ovdje pjevamo i recitujemo, jel? Ja, to je on, ti mi samo malo ulila boje beba, ako su piške ovdje, samo odo da vidim šta je, za 5 minuta sam tu, molim. Daj ga sad meni, Brile. Spasić nam gazda ovdje. Sad će mi mesini, moju. Daj ga meni. Izvoli gazda. Izvoli ti. Šta je to? Radna knjižica. Radna knjižica. Ili otkaz? Otkaz. Nemoguće. Moguće. Evo, patkice, vidi kako zveči, patkice, a? Aj, prestani plakati, molim te, prestani plakati. Joj, bebice, Jel pali zvečka? Na mani zvečku, daj ti 50 marona. Ja, ti, Vila, ne misliš da pare mogu sve da riješe? Mogu. Pare za mnoge ne znače ništa, ali nemoj da zezneš Sarajliju, to se upamti. Daj, čika, Milane, ne zajebavaj, bogat. Ne zajebavaj. Mir, uvjeri se. Ajde, isprsi se. Sad da probam? Ajde, dobro, probat ću, ali ako ne upali, teško vama. Slušaj, Sarajliju, da ti čika Miro 50 mara, a ti prestaneš da plačeš. Važi? Važi. Vidiš? Samo spomeni pare. Nevjerovatno. Pa daj sad djetetu pare, šta? Što se stišto, be? Slušaj, ne valja navaditi djecu na pare, kažu da nema ništa gore od toga. I šta je bilo? Nemoj Sarajliju da zezneš sa 50 marona, zapamti. Da će njemu čika Miro 50 maraka, taman da bi krenuo čika Miro, hoće. Vadi, šta se Ljudi, stizlo? meni ovo neko da je pričao, ja ne bih vjerovao. Ne bi majke. Ma daće ti Rile, će dati 500 maraka, hoće 500, ja će ti Rile. Stari profesor i diplomata zna sa ljudima. Tako, vidi ga, majke mi da mi je ovo neko pričao, ja ne bih vjerovao. Ne bi Bogom, pogledaj. Vidi za 500 maraka. Pa to je suci se ima smijeha za 5 glava. Bara vrti ruku gdje burge neće, daj. Nemoj me gazda, molim ti Bogim te komoga, nemoj, pa morao sam ženu dovesti bolnicam i djetetu, pa šta ću ja gazda kad niko nije htio da me zamijeni, morao gledat utakmicu, kaže, a Sarajlija gazda zajeban, u njemu sve najbolje bilo i djetetu, šta će, djetetu zbližilo se sa gostima, a ja dođem ovdje ti 6, 5, 8, 9, otkaz, kako ću ja sad, kako će posao sad bez mene gazda, kako? Ajde, nemoj da plačeš, nego idi odavde. Jel ti znaš gazda, jel ti znaš da... Kako ću ja platiti struju, plin, kako ću platiti? Pola tvoje plate i meni išlo za keks, mlijeko i sve ostalo, pelene. Znaš li ti to? Znaš li ti da imaš 5 minuta da napustiš objekat, jel ti to znaš? A isplata? Kakva isplata? Pa dužan si mi 5 plata. Pa izgubio sam bubice sve na pokeru, vidio si. Ne zanima me, daj mi pare. Pa ako si gluh, nisi čorav, vidio si da sam izgubio, nemam para. Nemaš para? Nemam. Sigurno? Sigurno. 100%? 1000%. Dođi, brate, prvog, bit će pare, bit će isplata. Neću ja doći više nikad. Nikad mene više tvoje oči neće vidjeti, ješ čuo? Eto. Grozno si me povrijedio. Sad ćeš vidjeti, Sarajlio, ko je papak, a ko nije. Joj, ovog babe opet nešto seje protiv nas, a ja. Ma seje dok ga neko ne razbije, tako? Stvarno odlučio da napravi dijete. On nije Nojmajan, on ne zna kako je težak Mahmujuk od vjahova. Dosta ste, Sarajlije, vi pleškali nas, sad ćemo mi i vas. Hoće li neko kupiti obenovo piće, ima jeftino? Neće niko. Neće niko. Neće niko. Dobro, onda daj mi to dijete. Ne smijemo jeći, što bogat, šta je bilo? Daj mi dijete, vodim ga kući, dobio sam otkaz, daj mi dijete. Što si dobio otkaz? Što sam dobio, znaš što sam dobio otkaz? Zato sam dijete doveo
na posao, eto što sam dobio. Zbog ovog Maksuma, smetamo Maksumu. Ja smetam. A da je pametan, on bi stalno angažovao dijete da mu zabavlja ljude. Majke mi, meni ljepše u životu nikad u kafani nije bilo nego večera. Znam ja što sam ja dobio otkaz, zato što nisam iz Sarajeva, zato sam ja dobio otkaz, zato što sam dobio. Hajde, daj mi dijete, molim. Ma nek ide, nemoj me ništa smilijati, nisam dobio 5 plata, nisam dobio, nemam ga čim hraniti. Majmune, Šta je? vrati ovo piće u šank, uzmi svoje majmunče i gubi se iz kafane. Uzmi dijete. Da, uzmi dijete. Uzmi dijete. Kome si rekao da je majmun? Kome si to ti rekao da je majmun? Pusti me, Milane! Nemoj mi, pusti me! Nemoj mi, da bi ja kukao! Miro! Jesi li popio? Jesam. Moramo sad da čujemo za tu, kako ono reče? Pekmezu. Pekmezu. Hajde, Suade. Dobro, evo ga, kreće pekmeza. Suade, sam molim te, nemoj razvlačiti. Nego to skrati što više moraš. Nema problema, Nero. hajde. Jesi li ti ikad čuo za Heraklita? Za koga? Heraklita iz Efeza. Iz Efeza. Ne znam da sam bio u tom mjestu. Je to grad, selo? Čemu je to, blan, Suade? Sigurno je u Republici Srpskoj, dok Nero ne zna gdje je to mjesto. Ako je Republici Srpskoj, ja stvarno ne znam. Ja ti tamo ne idem. Dijana ide, ali ja... Znači, ne znaš ko je Heraklit iz Efeza? Ma ne znam, stvarno ne znam. A možda i bolje što ne znam. Može biti da je to neki ratni zločinac. Jel da je Hrvoje? Tako je Nero. Heraklit je Nero. Ja. Starogrčki filozof koji je naučavao da je vatra uzrok svemu. Stvarno? Ja. Jo, što su bili pametni ti stari ljudi. Ove današnje generacije ba misle da vatra može biti uzrok samo požaru i ničem drugom. On ti je smatrao da je sva kosmička masa u kretanju. On ti je rekao ono pantarej. Ja. Sve teče. I bio je čovjek u pravu, da znaš. Pa znaš li ti, Suade, da i željezo može da teče? Može, Boga mi bolan. Ja bio u željezari Ženci i gledao. Ja. Joj, Suade, ti vidiš te vatre i sile. I čovjek je u pravu kad kaže da sve teče. Ne teče, Suade, samo željezo. Teče i kamen. Pa jeste li vi gledali bolan one emisije o vulkanima, ha? Pa jeste li vidjeli ono kamen gori i teče? Ćao, te ljepote i čuda. Heraklit iz Efeza je također smatrao. Ja. Smatrao da se vječno kretanje odvija kao borba suprotnosti oblika vječne vatre. Znaš, da iz vatre nastaje more, iz mora zemlja. Jes bio pametan taj čovjek. Svaka mu čast. Ovaj svijet i sva bića uvijek je bio živa vatra koja se smjerom pali i smjerom gasi. Čuješ ti ovo, blan Hrvoje? Smjerom se pali i smjerom se gasi. Zaspao Hrvoje. Jebe se Hrvoja što se ovaj svijet smjerom pali i smjerom gasi. Boga mi, Rile, on te pobježe. Slušaj, ba, koga je Rile riješio iz Marsa, taj ga materi lako neće pobjeći. Ma što me bolan ljudi, ne pustite da ga ja malo izmarišem. Ma šta ima ti Pa da mariš? nemojte mi čev kvariti. Ma šta ima da ga marisiš? Pored ovakvog majstora za marisanje. To ti je kao kad imaš jednog vrsnog keramičara koji treba da ti polijepi one pločice u kuhinji, a ti hoćeš sam da ih lijepiš. Što je? Bog zna kako bi ta kuhinja bila šarena to. Mira, mogu biti ispad šarem. Ne, majke mi. Uradio bih to ko pravi majstor. Uopšte se ne bi poznalo da sam duđan. Slušaj, ba, ne vjerujem ja tvojim fugama. A da ti kažem jednu stvar, vidiš koliki je fraj, ba, u zubima te može nositi. Razbit ću ja njemu zube ciglom, pa me neće imati u čemu nositi. Rile, hoćeš da se vratim po tebi? Nemoj se ništa vraćati, sam ti njih odbaci. A, dobro. Slušaj, idi danci, a mu ber ništa ne govori da se žena ne skira. Neću, ne brini. Ja i ti smo dogovorili, jel tako? Jesmo. Slušaj, sutra me zovi za repa, da vidiš da li ćeš ti ići po njih ili ću ja te povećati platu. Hoću, ali nema ništa od toga, neću ti on dati pare 100%. Ti ono konobar biješ. Jesam. Ti znaš računat, ba? Znam. Pa računaj odmah ti je gazda dobio Mare.
I da ću ti isplatiti do zadnje marki. A ti si ono rođeni Sarajlija, jel? Jesam. E pa onda Rile računaj da do kraja svog života imaš jarana. Eto. Oca te zela voli ko, ne mogu da se izrazim, ko... Ko da nisam iz Sarajeva, jel? Ko da nisi Sarajeva. To jest ti namazan. Hajde sad razgulite, hajde. Joj, Hajde, Sarajlija. razgulite i čuvajte malog. Hoćemo. Slušaj, Zaključano. ti Milane polako vozi, nemoj da pusti viski jaba. Ne brini, sve u redu. Doviđenja, komšija i sretan posao. Hajde. Slušaj, čuvajte malu Ko da nije iz Sarajeva. Tako je, pazi ga, ključ grijanje ti za malo. Hajde. Čeka. O! A daj to. Pa ne dam ti to. Jo, tebe. Daću ti parfim samo ako me više ne budeš zvala glupačom. Da vidim parfim. Taj parfim nije vrijedan toga. Dobro, ako se predomisliš javi me. Ju, kako me živciraš što se praviš važna s tom šminkom. Ne pravim se važna. Jok, nikako. Pa ne pravim. Meni je teta Danica dala šminku zato što mene najviše voli. Ona ti dala šminku samo zato što je mama plakala. Nije zato. Teta Danica bi mi dala šminku i na drugi način. Ju, kako bi voljela da ti mama i tata uzmu tu šminku. Nemaju oni ništa s mojom šminkom i oni meni ne smiju uzeti šminku. Da? Teta Danice! Rimce, ali može li tebe teta Danica nešto zamoliti? Možete. Da ti meni posudiš svoju šminku, a ja ću ti onda sutra ujutro vratiti. Može. A jel to vi hoćete da stavljate noćnu masku? Hoću. A teta Danica, noćna maska služi za uljepšavanje kože. Ne postavljaj glupa pitanja. Ma šuti! Neću. Ne, tačno, ona ima pravo. Noćna maska za to služi. Da se lice fino onako zategne i dotjera. A teta Danica, ja ću vama dati ovu svoju šminku. Hvala ti. Molim vas, vratite mi je sutra. Ali ne mogu vam dati ovu maskaru, vidite kako mi lijepo ide uzaći. Ne lupaj gluposti i daj teta Danici maskar. Šuti ti! Nema potrebe, mogu ja se snaći i bez maskare. Ajde, pa hvala. Laku noć. Laku noć, teta Danice, vidimo se sutra. Ćao, laku noć. Nek ti je uzela maskaru, volim nego išta. Joj, ti odmah sve nešto moraš. Joga ću te ubiti! Ma ja ću tebe ubiti! Šta je majmune, Blan? Šta si sjeo tu ko mlada, daj nešto dobši halad. Čuješ ti mene, papa, baš što ti ja govorim, daj nešto dobši halad. Kakav halat? Ruke, majmune, ruke, ba. Šta kažeš? Nemaš ni feninga da isplatiš čovjeku plati, no? Nema. Potrošio sam sve na pokeru. Šta će na pokeru? Pa imaš nešto zaštekano, neki crni fond, nešto? Nema. Nema. Imam jednu kasicu, ali nema u njoj para. Kakav ti Blan advokat, a nemaš ništa zaštekano? Nikakav. Kakav ti onda gazda, a nema crni fond neki, nešto? Grozan. Kakav si majmun estradni umjetnik, a nemaš kestu, folove, golove, ono. Najgori u gradu. Slušaj, papane, interesuje mene što si ti loš gazda, još gori advokat i najgori jedna estradni umjetnik. Hoću da čovjeku rodiš pare, ješ čuo? Za pol sata. Dobro, Rise. Šta vam tebi rekao za te životinje, majmune? A kako da te zovem? Nemoj ti nikako meni izradban. Bolje ti je zovi neko ko ima pare, pola sata, začas prođe, šu. Jesam, Rise. Opet ti. Rile, htio sam reći Rile. A koga ću da zovem u ova doba? Zovi nekog bolan ko ima pare, ba. Molim.
Jest, Nadirije. Halo? Pa gdje si ti, Bubice? Evo, Bubice sjedi u slastičarni s Iranom. Šta je? Nadire, Nadire, vam moram ići. Čekaj sad. Čekaj da ispratim. Ajde se postavljamo. Čekaj da čovjeka ispratim. Alaj, manet. Alaj, manet. Hvala ti. Koliko ti obolan tufahija pojede? Što? 4 komada. Pa, taman. To vidiš da je bolje navući se na tufahiju nego na onaj štoki, na onaj konjak. Mora biti. Alaj, manet, dođi. Vrati mi, vrati. Ajde, posalami ženu. Hoću. Halo. Vidi, trebaš mi, Mišu, nešto je važno i hitno. O čemu se radi? A ne mogu preko telefona, Mišu, to je posao u pitanju, razumiješ? Gdje si ti sad? Pa znam, ali ne pitaš, Lave, ima li Nadir vremena, mislim, mogu li ja? Pa, za posao se uvijek ima vremena, Bubice. Jedino ako je čovjek, recimo, bolestan pa ne može da jede, pošto ćemo ovdje nešto da pojedemo, nešto da popijemo. Ti ko da si znao da sam gladan. Ajde požuri onda, ptičice, nemoj da se meso hladi. Za 5 minuta ću biti tu. Ajde. Pare stižu za 5 minuta. Ko ti je taj? Klijent. Što lažiš čovjeku? Pa da sam mu rekao da mi trebaju pare, ne bi ni došao. Jel bogat, ba, jel ti svakog klijenta tako levatiš? Ne levatim svakoga, ali... Znaš kako je govorio moj pokojni djed? Kako je govorio tvoj pokojni djed? Hajde baš da čujem. Kaže djed, dok je ovaca, bit će i vuni. Pametan ti bio taj djed? A mnogo mi je pametan bio djed. Ti si izgleda bacio na svog djedu. A facom nisam, ali pameću sam sav na njega. Slušaj, papama, ti kako skrenuo, mogu bi facom da ličiš na pokojnog djedu, čuo? Jesam. Jel papa nema? Što ti ne daš ovdje u kafani da se recite i pjeva? Jel to ostalo pokojnog djedi? A nije moj deda volio muziku, pa ne volim i ni ja, ni poeziju. A nije djedo volio poeziju? A kak? Pa ja kako znam ti komponuješ, pišeš ove tekstove, folovi, golovi. To... Pišem rad para, a iz ljubavi ne. Rad para? I sad ćeš meni jednu džaba odrecitovati, ješ čuo? A ne bi ti to preporučio. Što? Pa kogod ima smisla za muziku i poeziju, zaboli ga stomak od moje poezije. Ajde fino da čujem neki stihove. Jesi siguran? Siguran. Ova nije baš emotivna, da te ne zaboli puno. Došla si pred moja vrata, jer te istjerao tvoj tata. Zašto dođe baš meni kad ti nisam ja jedini? Što me tako gledaš, jesi dobro? Jesam, hajde reći tu. Dušo draga, bježi s moga praga. Od tvojih suza nastala je bara. I prag će mi uhvatiti vlaga. Neću ti se vratiti, nema ti para. Jesi dobro sigurno? Jesam, bila reći tu, ba, šta ti je? Ne ostavljaj suze na mom pragu. Vrata će mi uhvatiti vlagu. Vjeruj, draga, neću ti se vratit. Morat ćeš mi čak i vrata platit. Ujebote, šta je ovo ovako? A? Ufati nešto. Vidiš da imaš smisla za muziku i poeziju. I, slušaj, ja u WC, a ti, nemo slučajno da mi pobjegu, našao bi te da se zavučeš u mišju rupu. Čuo? Hajde. Nek si nam ispričao za tu pekmezu. Nije bila puno razlučena, jel? Nije bilo. A Suade, možemo li sad da čujemo od čega se pravi grčka vatra, a? Možemo. Ajde. I daj Boga ti da i ja čujem, baš me zanima od čega se pravi grčka vatra. Čekaj samo sekundicu, Suade, idem do kući taj papir i olovku. Znaš kako se kaže? Budala pamti, pametan zapisuje. Dedera, ožeži Suade. Ovako, grčku vatru izmislio je neki Halinik iz Kaliopola 668. godine. Čekaj, molim te, ponovi to još jednom. To je mnogo zapetljano, bolan Suade. Da, Bolanere, ne prekidaj me, ja taman krenem s pričom, ti me prekineš. Ma dobro, neću te više prekidat. Hrvoje, jesu ti čuo ime pronalazača? Jesam. Heliop iz Kalinovika. Čekaj da ne. Heliop iz Kalinovika. Jebi ga, i ova iz Republike Srpske. Pa šta je, nisi čuo ni za njega, jel?
Pa nisam bolan, ako iz Kalnovika nema teorije da ga ja znam. Pa ne znam kako sad da ti pomognem. Sudice, Ma reci. znaš šta mene zanima? Ma šta pile moje? Ako je taj pronalazač bio iz Kalnovika, znači iz Republike Srpske, zašto se ta vatra ne zove Kalnovačka vatra ili Srpska vatra? Zato što je taj iz Kalnovika se toliko bio zadužio na sve strane, da je morao jednostavno da vraća dugove i da proda patent Grcima. Pa sad je meni bolan jasno ko dan. Pa ovi naši miševi po običaju nisu htjeli čovjeku da otkupe patent, a Grci jedva dočekali, jel tako? Naša posla, jeste. Pa znaš šta mi nije jasno? Ma šta ti nije jasno? Pa što je baš Grcima morao prodat patent? Što ga nije prodao Talijanima, Njemcima, Francuzima? Oni bi mu sigurno više platili, bolan. Mogu ga je prodat čak i onim Slovencima i oni bi ga otkupili. Ma znaš što ga je prodao? Pa išao čovjek svake godine u Grčku na more i onda mu bilo nekako logično da proda Grcima. Pa dobro baš, to nije išao na Jadran kad mu je bio prednosan. A, zato što je skupo na Jadranu. Pa sad bi ta vatra bila bola naša i mi bi se Hrvati dičili njome, a on zapucao Grčku. Miro, ti stvarno nemaš pojma iz političke ekonomije. Ti znaš da su Srbi i Grci uvijek bili ovako. Sve što je grčko, Srbima valja. Evo nas, stigli smo. Eto nas već i pala. Bela, ako ti ikad treba pomoć Evo oko ga, evo djeteta... kolica, evo kolica. Ma ništa, Vjerujte mi da sam se sjajno proveo. Nemo to fino napraviti. Tako. Idu nogice prvo, tako. Treba li šta pomoći da ga uznesem u stepenice ili što bilo? Ma nema potrebe, tu sam ja, evo 20 metara, odmah ću ja njega tu, razumiješ? Znači telefon, znaš, jel tako? Ako ikad zatreba Sarajlice, pripazi tu se. Hoć, kako se vi Sarajlice pazite međusobno, ha? Sljedeći put, molim te, kad ga dovedeš u kafanu, zovi me, molim te da se provedem ponovno. Neka svoga i u gori vuka, bu. Hajde. Dobro, Zela, znači, jel sve u redu? Ma ja moram, hoćeš sve dok žena ne izađe iz bolnice, ti na mene računaš. Naravno, kako ne? Hvala još jednom. Čuvaj ga, molim te, čuvaj ga, Ajde dobro. ti kući, sutra krećiš, ajde. Okreći će se, pa nije kreće. Evo ti zelenu. Sajde, sad šta? Gdje mi je dijete? Gdje je dijete? Sad je stajao tu. Ma daj Miro, nemoj se zavagati, gdje je sakrio dijete? Da, nisam majke, jesi ti normalno prek... Eno kolica! Trki, momka, ma ko će ženi ja? Brže! Oh my God, sweet baby. Hey. Sofija, dođi babukice. Milan, hi, Gospođa Sofija. Gospodin internet, Sena muž. Miro muž. Mirno, Sena žena. Yes. Jesi vidio, Bolan, to bježi i nije ni prohodalo, Vidiš ti, moj Zela, šta ti je Sarajlija? Dođe stranac, žena iz bijela svijeta, da Sarajlicu spasi. A stranac, gospođa je stranac, jeli? Sofija. Gospođa Sofija iz OHR-a. A Zela iz istočne Bosne, drago mi je. Istočna Bosna. Da. Sweet baby iz istočna Bosna. Ne, Sweet baby direktno iz Sarajeva, a ja Sweet baby iz istočna Bosna.